sada, recimo, situacija za djecu gluhu u Francuskoj, koja su njihova prava, mogućnosti, malo da nam objasnite. Djeca od malena imaju pravo u vrtićima na pomoć od ortofonista, da se uče jezik francuski i za školovanje od prvog razreda su u običnim razrednima sa slušnom djecom. A poslije toga, na primjer, recimo u srednjim školama, kakva je situacija, njihova prava, na primjer, recimo tumači, prevoditelji zajedno u školi? Za pojedine predmete koji su više komplicirani imaju pravo na tumača koji dolazi u školu i uvijek su sa slušnom djecom. A dalje, recimo, na primjer, situacija, nekakva prava zakonska zbog tjelesnog oštećenja, koja su? U Francuskoj gluhi nisu indikapirani, oni su normalni. Imaju ista prava kao i svi drugi. A najzanimljivija tema u vezi zapošljavanja. Koja su njihova prava, mogućnosti, kako oni mogu lakše dobiti posao, situacija na poslu, kod zapošljavanja, kakva? Oni imaju njihove asocijacije koje njima pomažu i imaju pravo u svim objektima, kao i svi slušni ljudi, da se uposle. I u tom stilu u zapošljenja imaju pravo na formacije za recimo moj sin bio je običan radnik, poslije je postal skladištar, sada ima informacije za ured gdje radi samo na kompjuteru i opet ide dalje u formacije za knjigovodstvo. Odlično, imaju pokriveno sve. Sve. Naša kćer, ona je išla 15 dana u školu, 15 dana je radila u najvećoj francuskoj firmi Bouygues i završila je bakalaorat elektrotehničara. Odlično, odlično. Evo, za razliku od ovdje u Hrvatskoj, postoje pokušaji, radi se na tome da djeca dobivaju osobne asistente, ali evo do sada nekako iskustvo nam govori da je malo problem u tim osobama koje se zapošljavaju. Znači, pitanje je da li su dovoljno, recimo, školovane za taj posao, a opet fali novčanih sredstava da bi količinski se dovoljno ljudi zaposlilo i pokrilo sve osobe kojima je pomoć potrebna. Dok recimo najveći problem sada u Hrvatskoj, najveći je zapošljavanje osoba s invaliditetom općenito, kako gluhih, slijepih i drugih vrsta, jako je teško. Da,
To je bilo i u Francuskoj, samo danas je država, kad uposli jedno poduzeće, jednog radnika, država im daje jedan mali doprinos da ih se uposli. Ali ih njihov poslovođa ili gazda ne može otpustiti. Je li to protuzakonito? A protuzakonito ako bi ih otpustili, da, jer on dobil jednu naknadu, ne? Ali ipak mora se reći da pojedinci su isto kao i slušni, ne? Ako nije rentabilan, onda, jel? To je zakon za sve. Isto za slušne kao i za gluhe. Ali imaju puno pomoći u poduzećima. A na primjer, recimo, situacija na radnom mjestu, na primjer nekakve priče od vašeg sina, situacije, recimo, ugodne situacije, recimo pomoć od nekakvih kolega na poslu. Svi su isto pravni, svi su u istoj liniji. Oliver ima isto pravo kao što ima i recimo Jan, kaj čuje. Odlično. Hvala vam puno što ste nam malo pokazali kakva je situacija u Francuskoj. Nadamo se da ćemo u budućnosti i mi tako napredovati kao država. U Francuskoj su se isto dosta borili i još se bore uvijek da... I još se oni uvijek bore da imaju sve što više možeju dobiti u njihovom ličnom životu i na njihovom ličnom mjestu rada.